Normal kan yam ka nas di ala kontin barwani lingwa sama kan online TV channel. Anda mandu ni shan kos nyam ne nan wasne. Kan kon wen yam re raja bana kwen gwas me mi jira majidit gor jeno jindiri channel dir support dir subscribe go je ka YouTube kom go je ka Facebook der gwan wo dir follow. Report bana lat gwas me a very important message. Kan yam kan kon wen yam re raja mani an walle shanka welka pay baro ron kina dangro udi dangro wi bakel jo bana kwen gwas me ki lere bi alingani bala kui dakrang machar kene jukware tin kona cha yen re wi ke juba ngai kon dial me chod lare wi ke juba ke kui ma jandan en chi wang wa de cha ka yenten kan kon wetin chana mo right be ka manana cha lat bana kulu we tin kon lat ko rodien la special code hearing lat kere wi ke juba me cha look cha tok before kan look another talk de ne dial ne de ka ben alo de kan ne de cha yen kel ke dak ma cha de kan no ngwalok ke de dak ma cha ro de jino ngwalok ka jen chenga mo ke report dan cha lat mu kwen kon meni cha jojen wona ne kanetin kon cha yen ke blue house pot kang ne mampal dor gadwich lampoch ni kandial ne ya yen ke blue house kan nang walok ken ka chup walok ken teram ji chup ke report dan cha lat why they did not appear before the court name information dan cha no ke information dan cha no ki le rami ji chup gwazamo gwa lok e dakrang machar karwada neti ko kien wateram chi chak benejen ne dang baro tin cha yen ke blue house teram tel ne di chup gwa den lat ke luktin cha jo me cha jelat chinetin kontela lead prosecutor cha ka ti gara chola ajo cha ka ti gwa loke dan me chinaben cha jo ngum pen ne dang baro ngupen ka benone gwalok cha jo ngupen ga bena ko court akeni malariek akeni telejat malatka ka turbil dana de kano akeni dung jaska but to do titin ban lingwas mani akeni logistical challenge but ci janlota akeni mide jada dan de gar kul non ka je de kul kan ka blue house de kul nan ka court ko code jen freedom mall tie ka bokan gwasato cikanan akeni ci tel jada no so na me mi ci kana lat ki kana duapte ne ka jan gwasamo ci rek do den cele ne benbo ne gwalo point de gwa cha da kuma char cha non tin ko da kuma char cha non ko wada mo gwalo ko cha ne dang baro cha ken kan kanong cha non rek ma char ko wada mi wade look de je to ko the generator dan na mala kara kula non ka freedom mall cha jojen wo cha jiak ki ken tele jat medeten so ko kujo moni cikala do ne ko tele jat me drop ka ni generator you know chwa do baje yot ka chang rodien ala chang wel die ka pay baro ron kin dangro wir jen dangro wir bakel antama krik dangro ci kon kan entene gwasam rega nyam ga dang baro kan kanung tele jat minala beno ka court ci ben akram char karwade cele be jojen wonene dakma char cha nongo ka chala do ci generator anda la kula let ci ken let so krik dangro do de dien gwasme man chalat a lead ke de kolar no lead defense lawyer ne de konti la jungon tin chukel ka dakma char uri shal ka Dr. Gary Raymond lege
a jana kan iten konti la responsible ko ba gada ba ka kan ka blue house ba ka nung gwalo ani kan jikume ka jikume tin kon tin ganga ke reiti jen a kan authorities that are managing the detention can take a responsibility mo ko de kan editi de kan ga transport ke de kan kanang wada dan wa luk wa jilatin ko ngai kon gwadan cha yentin la kulu yakan gatin ba kulu nung gwalo shi ramkel kan de kon la jingone de kolar no ne de kon lokake la judge wudu chali Justice Stephen Simon kela do wonene e jenni riek e dung jatka jen peno bi court ki lugba wo woni amone so na me michi kanalat gwad mo shu kan jungoni kene kon lat ko lusu kan shu la do wonene ki shugo chu mat ka kel no lugba ja kap ka changa wal diech ka pay baro ron kin dangro wi jendang re do bakel so nyo do di ka chang wal diech mo ka pay baro ba lugu mo ba nyom waje nyo kan kono to ko kono woniam bana kula right kamaje dana chituo ko en blue house jawang ka wanga chi wanga jamo we connected to the court case right now ta chi gar chi kala paka jama so take something very concerning we go bagwich chana men we ka me chalat gwasmene me change the prosecution team kene de kontin going ke dakma cha ne de kona met ke self ke mi yadit ci ka request kana la ne ci ga right kana de konti la jingone kana jogo no ne de yen netin konti ci dot den ga jako de gori warga ci kan de le ben ka court ba le ben lungnu ke ki bi go be chong niam nat de ka gori warga ne tin kon de kulu biti ne ke de kulu ngaje no de ka right ki men char kana ka do be nan ta kep ko je ki ka tai dan je go je no ci koriya to je kan nasir kan do bana cha go ni ka ci prosecution team kala do ne go ne written statement badan na mo ramadan bi kula laslet kan ite ko la jingone alo nyu de jeno ka jen luko pay we da joje no de ka ramadan la solution mi bana we woniam alo ba gor war gane ki take lada dien mi de lada ken adega buchong niam nat ko kan prosecution team kan ni do luko che jan anon laran take ka jok ki ran be jan ke tini and when money anon nanga time jen ta dan de ten ba cha ga jogo no ne chi to different lawyer ne de content kel ka dag ma cha ka la do ne me chi to kan ngot mo na ko ngot en ran ti ga chuon ko ba je ti bo do be yan kan je do be kap kan je reten kon ba ti ni je be ka lo jala jen tiran de gor war ga loro ba ba ikul biti ke je ajene dan inshallah no ne to content la different lawyer dag ma cha ban ngode en lon ke liu ti kan netin content la jingone la ne kon lo kana la lo and mo ajen ta dana chalatin which mean that ke jen shanga wal de ka pay baro ronkin down yana ro bakale be benene be nyoda gwano nene be kan ri konti la judge be kan bilar mi be gade be ke semi written statement ke wargani kan ga gor ke bu ngon na ko tik ne ka nyamnat na mo ajen ta danen chapalten kwana we ko mandan le rodo gwasmene te ke ler ngwan ripon ngwan ti chi jo ke do danen chi blue house che wanga ja cha turu ngwan kan chakanen alo take me gwe ke no take do me take do tin gwada danen loka gadatin something me gwe ke no me je me chito and blue house again one of the national security service center right we ke jupe in the entire country me te me chito tin de dil ngaje gwano ngum chito ko te gade te krede ente jenamon report dana chala neti ala koken chala do no kan gatin kono cha yenti kel ka dak ma cha wachi ka serve she can go tana the kono lada no she go right kana wa kene wa tele kare even kuma selbe kem yadi bi kala do ne ne ti cha ga evacuate before kan my kan chu kadul to wan ko ndul ke liu sha wang blue house ke liu the entire building charge wa la office nike so no more right now dear na in connection to the code me like jen wo chi jada chetil ka chele ken ne dang baro kan kanu ga chenge dana kan my ken network so jen kuna la diron kon shanga mo
chunara jeno gade kan ga ben gwalu gutela karab itele jat and then ka tiang ka wer chu bu joje nodi ci maji mo ci dul ci jab wang gwa dan ku gade ku ruteten so na me jagne to man ko bike dier ke den ati jeno ngum tok ka blue house ngum sha gade sha ga nongo ba kanen ko kane dang baro kan ka nong ka kot ka kan turin kana turbo but chala ne to ko ken no ite ga torbele janen til l'ambulance ni te chiwe ka jen blue house e chwa te chote ne di chala radian and when mo chwa ka nang ka military hospital rewi ke juba this is still allegation tele confirmation mi chan nong tin but ma dier kana long jene mi te kring mi chituo ka to ga gwa da dana shana cha ga yentin chit ka prison da nyu da no de ne tin wande kan nit je no what is happening there ko tin atigre ti jen when mo de na ne teach so na me akel mi dia na ka jentam ko de na nyu da no na tikedi de turun ken de ganon ke video ni ken right ke ko an chanka wal de mo ngude long ngonin dang de ba man dan to ba kula ngach so plan dia na lengo en sal ke mi yadi angu mo wan ke national security center on keja kajen gwa da antide di altigitin to organ di altigitin chinedi wan ti guraje no en blue house mo gwa da nan men chi wang ki blue house point man yan kan di altin ne kon go ke no jidwire ko wajen point de chankana ajektin long chi siang mo gwa en ramu mo mi chi dwar she de lat ke chane no raje je ko ku mala kan ga ba wulit ba ke ba la reti je ware ji mi ba jo torture ba jo changa je ko jenta na lat ke sel kim yadi dana arik milerode kwa shene je ki ngum lerode no kananga no kwa wang ni je tet ki tok karabe wang mo not yet tele information mission ben me la very clear ta dino man dia na ka je long queen en contrate gen quidian ajen dia na ka jemo ko chenga dana cha dakram char me cha nan ka kot dakram char ka wada jini chubona ga dang baro kan nan ka kot ke jena cha gor bona ne ki media ni tin content winami eno ne te content la ji aspela yo senior government official tel ne cha non ka kot ene dakram char ka wada chi chubona ka chi kan admit ba chi kan lat ken tin content la jilo ko gwat ci dakram char ye chubo na bu right court ci bu won yam ko jateleje anyo gade ken ka ben ete jat bo ko torbele ken so these are very concerning and then ka tianga mo ju kono ne no ci blue house ci gwang ko wanga ba ka wa krun wa ajen nong dier na me la rode mi bej mo kon ka tin ko kien ngai kon dia la kume SPLIO tina ka we ko de mal de nyoko melat keje ko me cha da ko cha jelun and then de mal dereben ne de kon la delegation ne ki Africa Union delegation chi gwere we ki jupa chi kon dia la nen me ji kana wala chi ga self ke mi yadi tikana tije no de da ko cha de jelun de je kamra re tijen de na we ke dialogue ke de na roch and then de mal de jelat and then je self ke mi yadi chelok Janesha court proceeding ki look me charge ba caption ko look ne look kanan ke long institution dodien kana me institution dodien kana ke department goal chende jiena bal ji logo go jogono kab look up je chongere ma chara berar kana ji kwara ajane shejen ajane ne me chebto benere ko la ji lok ba da kam char ba kon look me charge dore yo ba yen me kan je dore yo ba berar dan cha jogono nena president self became yadi na me politically motivated ajin kap komo ajin hankare ti jeno so it mean that ajin take a right on ajin take authority mo ko bi da kam char ba berar kan je kwara te rada dia ajene no chan be interfere na me road while election is approaching kago jeno so Sudan der wenya so Sudan ba kulu wenya mde gwanu mo ci self kem yadi che gorno de ramadan ku kan mala tan kel de karwach so na me road right now kade kon dial tikangitin self kem yadi de ramadan tikangu man tikawol the power midira kuma cha der je kamra but right now ngode ajeni
no, Riek Machar will remain right here. And many missionating content like Lugomo, she can decide. And Riek Machar free. Jandan le road no more, Kajandan go ready in your kill. Anybody know you can another report, Yatakamal, Nagalera Magnetic.